Sa vama kroz Facebook. Ideja Mercator S. Ideja Facebook stranica zaživela je pošto su konkurenti već ostvarili značajno social media prisustvo, ali za prethodnih godinu dana uspeli smo ozbiljno da im se približimo. Strategija je srž našeg uspeha i njeno dosledno sprovođenje kroz sve formate. Offline poziciju brenda Sa vama kroz život oživjeli smo i na Facebooku. Fanovima je dobrodošlicu poželeo Mali zeleni. Svi znate Kodija. A onda smo korpu počeli da punimo raznovrsnim sadržajem i formatima među kojima se izdvajaju katalozi, aktuelne ponude, real-time postovi, edukacija, idealni parovi, citati poznatih ličnosti, ali i fanova, aktivacije u kojima smo podelili mnogo karata za koncerte, festivale i utakmice, kao i nagradni konkurs za 100.000 fanova. U nizu kampanja koje smo ispratili i adekvatnim video sadržajem, posebno smo zagrizli kampanju za voće i povrće. Ja jedem svašta. A meni spanac daje mnogo snage. I da se pohvalimo jednim sportskim rezultatom. Među prvim brand stranicama u zemlji koristili smo Facebook Live, uživo prenosili atmosferu sa Beogradskog maratona i pratili Kodija koji je trčao trku zadovoljstva. Kada su stigli hlebovi na red, sekli smo ih u gifove, fotke i fotoalbume, tako brzo da se ne ubajati, a sadržaj ostane svež. Ideja Facebook stranica je nedavno proslavila prvi rođendan i 100.000-tog fana. Nisu nam bitni lajkovi, već angažman potrošača, vrednost i ljubav prema brendu. Težimo da ideja bude moderan i inovativan brend i da se nalazi tamo gde su naši potrošači. I na kraju, pionirski tim koji stoji iza svih ovih ideja.